Mayam Kurumzari Don Impact News ni Rajnong Tongmam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okcheri Mathang Chahi 2017 gi Horak Pada Pangto Kodoriba Manipur Legislative Assembly gi Mikhal Naksalak Pagaloina Manipur gi Civil Society Organization Mayam Singi Marakta Miyam gi Marakta Mikhal ga Mari Lena alert Oibgi Chang Hengalak Baduga Maruena Civil Society for Senior Citizens for Society Manipurna Lakadrubi election asida yamna corrupted oidaba aduga free and fair yamna achuma mongda mikhal se pangthokpa ngamnobge damakta koi monitoring body ama sema natraga JSC ama sema ga masi yengsen bagi thabak tawni habagi ware blorok pa aduga loina lakaduriba august ki tarik kunma thoisida miyam gi mifam ama public convention meeting ama pangthoga kari kari tawu yaga dagi miyam gi site gi aduga tongan ba CSO site dagi kai kai tawu yaga de habagi thabak aso pakhe kadam yam lari tu taseng na hari pa Kongtang asi free and fair election gi wakalon asi handaki election asida di to honda yadri habagi wakalon si senior citizen for society manipur da karamna lakibano karino aduga tasengna manipur gomba free and fair election gi matang da kangaga masi practice tawngam da society amada masi karamna affected obangam gada gi habi matang sida khana ne nagdam te impact news ki studio lengsen library was joining us tonight on Manung Hutna senior Citizens for Society Manipur gi General Secretary Viriba ko Yoja retired Professor L Sadanandani Oja Sadanand Wahamda Taramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us political analyst L Sarachandra Saramani Oja Sarachandra Taramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Oja aham ko sajai Oja Sadanandagi tumang jorage Oja hoigi organization hai batare Senior Citizens for Society Manipur na koi kongthang ama hai gadra decision ama laure sumai ta udra lakadru election asida hena marik chumba corrupted oidaba yamna phaba makalgi mikhalam henab ge damakta hausita ge khoi thaba khara tawbu mathau ta hena tholagli adu tasem no kari objective no karam wakal no masik karam tawgadam na habit tak bi senior citizens for society manipurena hamal jeri che mani koi chai tarama thoi musure 11 years old elders mayamgi organization ni adra me jo 400 yosulakadore member kasi aduna an mayam sing sina som kan bada ai koina hujik thengnari ba awaba manipur da especially maruaina manipur da koina thengnari ba problems onong jam re ban blockade tagi absence of law and order ba adagi crimes of different kinds tongan ba crime mayam nupi angang matakta crime amagi matakta crime heart paga tup paga killing feel urakpa adagi moral degradation masida corruption rampant uraknina it has become a way of life punsi maren uireba as a government employee ngaktana natana akoi ke manipuri people punamak se koi corruption haibse masida lup paba values it degrade tawhid adu punamak to koine thengnari awa punamak segi maru zikari no sum thirapad masidi akoina hujik lai democracy the electoral system is sathina structural defect am lai re habsima koi yam phajana koi not toy hujik koi chanari ba hujik chanari ba electoral system is majoritarian majority amdo ama khakte helu aduga people ki majority people ki mahut have the mumming de dum kauraga say out of 2000 electorate laiba aduda 4000 phambana kardi mana people do represent the way of the yadre yamdra the 50% ke ama tang helu su phangdam ne aduna masi meaningless way okay 20% phangaga I majority way representative simply because ma vote ama tang hele natraga ani hele tara hele cham hele haina tawraga adum kage aduga mana phangiba vote share do adudi 20% 25% adui panghe hindi aduna hoje koi chatnari ba electoral system je hongnana ba koi senior citizen for society na Siri hadra all India and Chatharapaniko. Say campaign for electoral reforms. Election ge huzik labor system is outdated way. Masina democracy is artha to andre. One dog le andre. Aduna proportional
electoral system hai ba ma hojik prithvi gi democratic country marphu mapan prithvi gi maru oina European countries moida loina masi chatna gra aduga India di chatna dri aduga UK da America da tawna moidi multi party su natti ko bi party tri party aduga bi party adu oibani khoi gi di multiple parties ko maram aduna lepi ba candidate masing se party yambi matik aduna tongan vote se sai khai ne gidra aduna ngasai gi majority do 50% gi ama tang so helaga majority ko gadab do adu kaudre aduna majoritarian have sima meaningless oi aduna hujik mayamna pamna chanari ba 89 countries of democratic countries in the world masina chanari bse masina switch over to see hatra koi represent ka tawtra khotna central government da election commission da koi che thadana represent tawna leikre what is yam sagre ado matam sidi koi di naxal eba tha kharda ngai re tare tanga selaba manipur kiti oirado handa kiti okay maram maduna koi na sung senior citizen sing khanjabada free and fair election hujik laida existing systems masi first past the post ko technical oina adaga majoritarian system of election ko majority obiduna to masigi stage da dam tare ko electoral reform ena kra di to that is just tinkering so amola kai kra sum sendokpa okay reform ano basing sida hapak pasi ko gi ano boda nota apchal pogumba adi ko gi election gi expenditure se kara dabugumba sidi hena ko podi gi structural change ante yauti structural change yaudri electoral reform mo mathok tai adu reform se handa ki 2017 da lakhdru mekal sida phangoi dabagi mami di tari na hanegi system jena dum chana dok tari ne matang cheda ina oja sarchan da laksaning se oja ko gi mamang da su ko gi Barack Obama ahan ba presidential election US ki karak matam da India gi prime minister se Narendra ko gi Manmohan Singh no matam hai tare matam to mayam na sum social media da public life to sum haina ba phagi hoi kari hoi akoi USA deserves Barack Obama but we in India we deserve Manmohan Singh, we deserve Lalu Prasad Yadav, we deserve Ibo B. Singh Gair, some Pagi get on of Haitare. Some Wapam Sullivan in Adu Manipur, Adu India, the Hatare election see character certificate contest, not about Puliva, Kuki contestant Mayamsi, Miriam Mayamsi, Apavatana, Bugisu, Oita Haitare, politics from the Haitare, Madonna Yamas Sanjan Banina, Manipur Gumba Society is the 2017 election, the Su, Apapa Makalgi, Mikalama, free and fair idea, say Manipur Miam the Lenada, then the lady, no lady, Athenetum. Kari can be masi otopangam ning can be kona naina gadoriba ojana takpi riba electoral system ma ko gi change to wase masiam darkar oi habasi sidi lo yana ba bharot tal ko gi khara progressive oiba kamu singina haina raba wafam ni masi da electoral reform asida lakadori si kamain to geda India gumba larik laisu haibagi changsi hoi state khara hailaga su in general sang yang waliba hojik phawada koi government asi karamba government amuk silage ga si khangjadaba khungangi yamna koi manipur ga ti loin khangi na asi gumba mioi si yam le ana hojik laiba electoral system asida laiba si hongba ama darkar leire haibase masi leiraga su implement to da kamain to da ge habasi na hojik lurei thabakse mayam loin khangi ado hojik ki leiriba system si koi hojik leiriba system si da India की democracy से चाहिए हुमुद्रा रोम सुरा एक होता है हुमुद्रा से द successful ओरिब्रो ओइदब्रा है क्वेश्चन एराइज तो है मसे क्या होता है election system से की लान बसे कोई की मसे फाइए ना मसे कोई नहीं ये मुझे सी British की अदो USA की India की सी iPad माना ना चट पर सी द मसे की मीरी ज्ञान टाबा ना तो सेन पाएबा लम्मदु की ट्रेन दो कोई से लौरू मतम दा लाइमिंग अनो भाई तारे मसे लौरू मतम दा चानद रहे अदो चानद रगदी चाही मंगा तरा येंगनते चाही हुमुद्रा येंगगदी मसी फनयाम फबो वर्गसु फनयाम फबो गाड़ी वर्गसु अकोई सिदे चानद्रे अकोई मणिपुर बस याम सांगम याम फबम लेदना बस याम सांगबदु अतै स्टेट याम फररसु मणिपुर दि चानद्रे अब समाइन तौना अकोई भारत हारिबा काइंड ऑफ डेमोक्रेसी से सान अकोई पार्लियामेंटरी सिस्टम सिदे सिनरी बाय कोई इलेक्टोरल सिस्टम से चानद्रे अब सिमि असी अदो मसिना कइदोगेदा
ina kera khunba natraga achawa party natraga henna upper kanoda class ta ledi ba kamu singje masina he adum dominate tawna sum leiba aduna ni congress na sahi lisang chetna weri ise ade man muk sagai jat khara chawbana ade ina khunbana asumai sum tawna sum leiba adagi community macha mayam se democracy ni hadna moi adhikar pi di haraga su mapunsigi oiroidaba akoi manipur gi prime minister woni ga thajan ngai lite up de yam boi ko admai tawduna adhikar di pi haraga phangaroidaba se aduna asiguma mayam si de lower state da grassroots tagi lakadori se election hai basine ba ana election ji de niyom amagi makha de koina minority su akoi gi mute oina khanjaba yaba adu majority su mute oina khanba yaba mong se haliba electoral reforms de proportional representation ra hariba proportional electoral system se si toraga di party punamak se congress hata na bjp hata na ba ai koina ngasi vote kaudre na minority oina lehori ba kamu se moju represent tawni aduga kanun kanigum kamu moju represent tawni aduna sigum gi system je hana toraga di ai koi mi punamak ki voice do taba adugum makhan gi democracy do pangani asi lakadoi je electoral system si dei ne ba aduna koina free and fair oi se ba se adai de hogodam ni aduna free and fair oi gi machak se atop kya amu chulei madu makha ta ne dum matang maduna okay free and fair electoral system si hana hazana structurally change to rakanda oi bang madabani magi aroi ba stage da haiga ko election maya da akoi pong awaza banadi kitang wani have ne to oja handaki 2007 की इलेक्शन सिदा दी कोई सीनियर सिटीजन फॉर सोसाइटी मणिपुर से ना टारगेट थी थम्मी कोई पीपल्स मॉनिटरिंग टीम का सेम दना अदर जेएसी का सेम दना थप पैकेट सी हाइबा आदि याम द्रबता खरद ओरसु अफब मकल की इलेक्शन तौना होना सी हाबी उत्पादन थम्ली मसी करम मोम दा हमदगी तौबी ai haijara marmatuna ngasai chairman ju ya bire structural change am da karne ba sigi je outdated oreba matam chanadre ba adaka moiga khoi ga yam khene ba britain ga america tawrisiga koi mi dagi electorate dagi kari dagi yam khene ba party system mong si multi party ne moi de bi party tri party adugi wane ba marmaduna matam khar changini khoi je da change mu purk pase ko aduna hujikti matam leitrabani na koi members sing na mon khanjabada yes hujik lairiba system asigi makada yarim khaiti free and fair oiba election ama pangthok na ba akoi hona batai akoi we cannot sit idle tumin na phamna leibna di suya yaroi individual oina moi kharana chonga ga su yaroi see the people ge movement ma la kanda free and fair election is ya masi oina na bagi effort to madu people na madu effort low effort to okay people aduna tradi mar aduna akoi na tang kulhum doida handake mamangi thagi tang kulum do july gi tang kulum do ida executive meeting ama koina phamaga warep si lojabani aduna yam thuna tawdri yaroi aduna koi gi achuba civil society organization nupi gi satra naharol gi organization lairiba ke tonga ba chingi tamgi lairiba organization si yorga akoi achuba mi phama kausi aduga people's monitoring committee Hydra Thonbra Natraga Joint Action Committee for Free and Fair Election Hydra Mingthon Ama Tholaga Madreda Tonga Civil Society Organization Singiki Mihut Kase Yaholaga Makoina Tawdri An Nadi Kesukna Moy Aquay the idea of Puthoga initiation, Aquin Lobby Wadani, Aquina Tony Hibernatico. The people gi Kanoma monitoring committee same aga. Why not? Mizoram da young Mizo union na free and fair elections here. Was a kid Chandraba outdated or system is Makada. Yarim Kai call money, power and muscle power na dominate Togdaba. Ko corruption Togdaba. Free from corruption, electoral corruption. Madugumba election ama Tawangam then my paki. Now why not in Manipur? Manipur the day a quick carry we toy doing. Okay. A quite individually Namoy, a quick punsi. Let us unite together and just try our best to ensure a free and fair election in Manipur in the coming free and fair election se phangna bedam ta Manipur gi tonga organization mayam sing sin punchal laga
मसी इनिशिएटिव लौरगे इसागी साइट तगी तौसी हाइबनी इसागी साइट तगी सेल्फ प्रोपेल ओइना तौरगा सेल्फ अवेयर ओरगा संगसन जाबनी तो मतंग से दैना ओजा द लाक्सन सी ओजा ससन द ओजा कोई मणिपुर से खंगदब्रा से तुम खंग इलेक्शन खुदिंगी कोई मिखल मिहुरा मदे थाखरे मिहुत थाखर मतुंगदा पेन द फोंदो अखोई सोइखरे मथंग इलेक्शन ददी मेसेज अमा पीनी हंदा की मिखल ददी अफबा मेरे बम थादोकने कोई साइट तगी तुम हाइबा इलेक्शन में औरे हुजु सुजाम हाउनारे कोई साइट तगी सी थोकतोरी गायदना तोंगान तोंगान मिफम ग पांथोक्तना हराव कुमै मैम पांथोई अदुबो इलेक्शन मया हेग योरकांदा नत्रगे इलेक्शन लोर मतुंगदा मो सेम कंप्लेन कोइना थाखिबो मेरेप तो कोइना पामदु ओइद्रे मथंग इलेक्शन ददे कोइ अफबा केनेम थादोकने हाइबसे अदुम इलेक्शन खुदिगे अदुम हाइबा हंदा किशोर माइना तौदना बत होसे हाइबनी अखोगी सीनियर सिटीजन मणिपुर सीनियर सिटीजन फॉर सोसाइटी ना लोकल स्टेप से अदुबो ओजा करी मसे खरदो रसु करम मोंगदा आई जागदगे खरबिगे समना हारदा कोइना एनी सोसाइटी दा होजिक छि कोइना पॉलिटिकली येंग मियेंग हाइबसिदा पॉलिटिक्स हाइबसि सोसाइटी की मनुंगदा लेबा पोट अमने सोसाइटी का पॉलिटिक्स से एनजी थादोप यारो हेजरिबा अदुना कोइगी सोसाइटी की माइंडसेट से मसी पॉलिटिक्स ना गाइड तगदरा हरगा पॉलिटिक्स ना हेन ना सोसाइटी सिदा करप ओहनबा हाइदी सोसाइटी सिना करप ओइबना तब पॉलिटिक्स ना करप ओइननबा थवोइना कोइगी हिदाकी थाबा इलेक्शन जी थोरक मतमदा मियाम जी अब वाखन खनगद्रा हरगा सेन येननबा खोननबा मागी सागै नातैगी अदुगी अदागी थबक हापगी सबना हरदा इलेक्शन मया था खरगी ममांग सिदैदा ओजा हापकदौरे अदगी पुलिस हापकदौरे अदु अदु थबक हापकदौरे अदगी केरानी कौरे अदु नर्स कौरे छि तौरे मयाम अमा तौनेबा कैसु नंगदबा याय अदगी करिगुंबा वासक मयाम हाबि हाइजिननेबा अदगी तौदौरी लंबी सेमदौरी अदु तौदौरी अदु तौदौरी मी रसि तौ सिगी गवर्नमेंट सिगी पेरेट सिदे नंगरोदो पोट मयाम हो हाइजिल लियो इंटरव्यू बु थामद लोइनमक पुलिस लिसिंग अमा लोबंग अमद्रा नर्स अदु लोबंग अमद्रा होजि कौरी तौरी तौदो मयाम लोरी अदे यूनिवर्सिटी लिंगदौरी अदु तो मयाम अमा हाइजिल लियो मसिद यूनिवर्सिटी लिंगबै थबा हापतोरी नि अमा तो मसिगी ग्लैमर चाम मसि लेनना बायना तौबसि मसिमक सि यामना साथीबा पोट अमने अदुना सिगुम्बा मयाम सिदा मयाम से खोई चाक से थारे हरगा मियाम से मुई मतुंग इननबा ओ सिगी बाबू सिंह जे अमुक कारक्तरगदि अखोई सोइबा तारे को मुई कार अगदि अखोई अमुक चांस फंगबा याय गायगुंबा पैसा लौसिंगिबा कांगुदुसु कमाइन तौगेदा इस आइगी पैसा से मांगबा तारे मासी अमुक कारक्तरदि गायना खलनबा सुमाइना तौरे हरगा तौना करप्शन से अखोई इलेक्शन थेंगरीबा मियोई सिंचिना मदगी कारकबा सिंग अदु तौरे हरकांदा मदुना अदुम प्रजा से फैना अदुम पुइब प्रजा से चुमना खलन ngam मसी इलेक्शन मतम सिदा मपान थोले अदुना अखोइना येंगदोरि होजिक कना होजिक करिम त खनमनति इलेक्शन से चुमना तौनी खोकनी अदु तौनी ama संदोय कैंडिडेट अदु थागा कदौरी अखोइ कांग्रेस दगी मी असुक चोंथोर कदौरी अखोइ पार्टी दे याउदौरी बीजेपी दगी टिकेट फंगदम है कोई दमुक थोर अनी गायगुंबा सिगुंबा नानारोकोम अवोइबा खंगदे ओइदब खंगदे प्रजास दे ngangnariसे पार्टी मनुंग दगी संदोनी पोने बसे प्रजा ngangnariसे सुमाइ तौदना मिहुत ओइना थादो कदोरिबा मयाम से पार्टी की इडियोलॉजी खंगदबा पार्टी की नीति नियम अदुगा मरैबा की वाखंदबा टिकेट फंगल लोरे मरनागी अदुगी मागी पर्सनल कनोदा एनमिटी द कैदा तौबा नत्रगा यानबदा तौबा अदुम द चथरकबा सिना होरेन कदा वाइदनोबा लाकदोरिबा फ्री एंड फेयर से को अदुना हजिक टिकेट पीबदसु पैसा याम चाउबा याम पाइबा मी दे पार्टी से ख्वाइदगी टिकेट पीबद पैसा याम पुथोरकदौबा आदि पैसा याम थारदरकदौबा अदुगुंबा मयाम से मसीगुंबदी येंगा भोट लेपननबा सासोन पाइबदा भोट लेपकनी हना थोरकपा सिंगो मयाम अम लेबसे मसीगी माइंडसेट सिनेबा मसागी फ्री एंड फेयर ओइद्रि शानी माने मसीने माइंडसेट अखोगी पब्लिक चिमक फ्री एंड फेयर ओइदे पब्लिक की साइड पब्लिक की माइंडसेट सु अदुगा मिकल द मिरेक ओइगदरिबा मिरेक सिंगी माइंडसेट सु एट द सेम टाइम अखोगी हुजिक लेजरिबा इलेक्टोरल सिस्टम सिगी स्ट्रक्चर सिनसु मयाम से पुंजलगा हुजिक फाउगी ओइनदी फ्री एंड फेयर की मिखल की कॉन्सेप्ट से अपाम से यामना डिस्टेंट ड्रीम अरापद लेबा मंगला नमगी मोंग लेरे ऑन द नो ब्रेम तलबजे के ब्रेक के मतुंग दा ओजानी का सानगा द वारी म्याम द ब्रेक याम थोंजर के इंपैक्ट न्यूज़ स्विमिंग तादनो लेबी
Welcome back. Adon English basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajnong Thongbam. Manung Hutna tanga si khana jarmi basi lakadoriba 2017 da pangthok kadoriba Manipur Legislative Assembly gi mikhal da karam mamong da free and fair mikhal amo hen bi yagada ge masita sen yagadru bi yaradru hagi matang dani adu housing phawgi ona break mamang ta khana ba matam dadi lairiba kogi electoral gi structure aduga mirip singi mindset public ki mindset mayam si yeng utaragadi free and fair gi mikhal gi wapam si yamna arapad laiba posak amagumna mamitari aduna lakadru 2017 gi election asida mamang da pangthok ki mikhal gum adum laigadra haibagi mawni adubu housing si tamna tamna kogi tongan tongan ba state sing da election da hong mayam lakhare madu yam chaw example Delhi gi assembly election so am hoiki maduta koi aam aadmi party gi hatar yamna ano innovative oiba mikhal gi campaign haigadra mikhal gi strategies yam fazana ano bom lakhi mayam tongni si yam tongan ba madu gi web khara de dum tongan tongan state sing da lena ki hojik se dum lakpa ya election maya dadi loi remind tong nar pa yai armai tong dana matam tu da ko election campaign da aam aadmi party gi yam na fazaba ko gi campaign gi line one liner oina ki ba ko gi sel pi ba si loi pinar bani na ko gi party sing sina tonga tonga party sing sel pai ba party sing sina sel pi matam da loi election view adubu mikhal da bo thada badi akoi gi party da thada view ai wapam lai aduna akoi manipur gumba society da su madu gi concept to lagta argde sel budi adum pirani basically pinar ma tane koi IMC gi mikhal da pawa chumna gi municipal council gi mikhal da pawa da sel sel pinar badi na koi assembly election se de soina dum pi da ram ne aduna sel lagu tar ga su afaba mire to khangdo ga bo thada badi yare na habi gi tanja do hojikti yaura bani kari habni hoja handa gi matang sida mamang dusu nota yaw ki nota so yang kan help to bungam gi de koi model code of conduct lai ki madu su kem to bungam gi de koi mikhal gi expenditure hatar kharcha sisu yam to bu yar hoy gi limit lai ki madu na su kem to bungam gi de chacha haijana ba CLP ba lep ki de aduga mirep su hana dum mayam na khanari ba mirep to dum representative oina kara ki adu hanak sidi kari kari to ba yaga to mali kari innovative idea in hapsan ba yai khali koi gi ECI na Election Commission of India na piriba model code of conduct yang phajan pirim ne si paper da jum lai jabai wane implement to ngam de okay so masi implement to dragati magi code of conduct to phajana paisa yen ba suya yaro na hairip ne ado paisa ti yele kam haini yen bano haibudo mado people ki lakai gi yam vigilant mayam sing si khoi punjal laga yaroi masida chakcha haijana ba yaroi du toroi haidna rasu thingaba adagi election gi maming da really ka chatra kotra unnecessary expenses adui mohta mi gi chokotpa democratic country da tawri sumaina kauraga candidate sing do kauraga ninthina wangang handra man tawdoriba my manifesto sing do party ki orsu individual independent candidate orsu man taw gaining ibzo aduga hana ge so bedu si ai change si positive change si porkani ka kai ba aduga mamong da phajana wangang halaga kholaga phaba mi khallaga masa ge ojo thak ki wakal yaudaba leba ki seba da masa ka thokpa ko anata dana sahi manga gi thikani na zum lobgi mong da zum chathagradi hujik lei si de dunia to thika lenga kumbane rakip chandra na hairamani thika lenga ni aduna masigi si koi kokhiroi adubu masi yaring kai koknana ba ada koi punjalakanda kari to bi yabage ada punjalaga thingnana ba honasi okay punjalaga kari to bi age thingna honasi habi adubu hojik leriba mikhal si dati ngasa CLP ba tudang natana chakcha haijana natana even flag hosting bo haitare firal singar bagi numit se phawda mayam khogi imai ben mayam haitare ke podlam mayam am pudana lai ge thoram pangthok palai hairiba mayam se su ayam mana pe doi ba hana CLP thomaga imai ben mayam lakpiu haibagi monga su tawna ba yam yawi tawna da ba su yarongani tawna ba su yam thana jare haiju bataru ja dana ayam hojik leriba election ge campaign oro procession oro everything paid nga to ogum tawi so mana almost paid oiraba electoral campaign sida karamba mongdana ko ye free and fair gi election propang ngam so ja free and fair have sibu ta sengna kari oiba jano haibagi wahang am su langnari kari habin ayo abuda sarta akoi gi chimpha iduni ko loina mak ngasai gi lal na thabak toriba masu adum chumna taw se dum haine ado mana tori thabak do mai di tawda ya dabani maram di
mana paisa khara pisilame ai karma to na to ni ai gi isa na ba sidida mana la yaraga lupa lising manga pisilame adagi kaino ma tawsilame masi ai tawda labani sinaba luhong ga dawre masai da awun pot ama pange adagi magi mateng am pisilame lamna pisilame ni migi asing ba kaido ba sidida tawsilera tawdin maduna tung koi bidina taba adagi masi gi ingon lunga se masi angon da kya yadre adro boidi masi de yang paisa na yani na kudak ta dak tor mogi agent mayam am leini maduna tor kani adagi ahal laman kai di as masi dharma kai ba hongna de mi tor di sini adagi naharon jingina mo kamai tongni gym tawadam ni adu tawadam ni saga dam ni thakadam na masai da laiba ki waga na taba somdana laiba ki ko ki manipur ki damak sigadam na launi kani any movement am dana vote na somda mla du gi lepko do du gi gym ma pigadam ni gym ma da lupa lising kano masi tongni ade adu tawadam ni da tawad demand mayam che masi ade karigumba yaksang maya do itari thaban jongna na bagi adagi lila ka le mad lekai ide tawri ba chak jana me taw sida mayam si taw tam da masi mit tawna na ba candidate su hone ba aduna magna hayeng madu ngam ka na di kai do ne ai paisa na tawi nga ta ne na mas du hura lok ta ba aduna sigi phibam se masi ko di train na mo na lai re ba ji lai se aduna haire ba si de ko na kara mind aduga akoina movement to pulamak si tawraga su mi si tagatna hana raga su mi hat pe ya de ha kamu amadi thokpa ta ha thongna phana ki siba ki dana amai tona akoi gi senior citizen gi kamu na election matam khaitang ara kan do raga su achum bakra tawsine na miam hodna kari gum movement am changjin ba ba si it is must natana koi som yeng na lebedi yaro ai koi imang da mi si som hala som koi upai leite na gunda khara tawraga mi som hala ga di akoi ason ba tara do su chong thu eraga thengai na bam chang eba madai da mara lebini moi so chen gini so na amai to na madu ko struggle lamadi koi changi masi gi damak da di koi appreciate tawam tai miam ju masde saruk ya ba tai aduga ta sengo makti ai koi hekta masi har ga moina tawdong nate ai koi khang aduga masi da koi na tawma tam da moi har kani kana gumba election lepning ba mi yaw ba lep khiba yaw bo raga di moina election lepning na tawri ni moina sason paidan tawri ni tawr ka doi se moina nahan mantri oi ringai da di kasu tai di hoji mantri oi dra kan moi chom thoga chum tawji hai ada moi vote le panga mori do gwang bu kharan hai be wani du kalak kale yang thi na tawri ni si chandora ka ne moina masi gumba chandu po se haina bin maram di food security ek asi moi kien dagi mla punamak se prajana maran siri boji jum ba khangde lan ba khangde moina ko ji matik chana mat tawde ek se mo pung bana pangthok kan de haina tawri sida lairi be mla sing sidi amana wo ai mana si tawni si tawnam ta haina de ba se aduna masi da prajana kaisu masi da food security ki bharat ki chawgra pot ase masi da karim ta na chung da no ji moin thokpo dum tong le na se adu hari ba kamu si adum bot adum karakane ba adum lepak kane ba masina mu khwai di seng ba tulasi mana sanu ngang ka doine ba sigi election ni system si ne ba sai free and fair oiro yari se okay hujik le free and fair oir ni habigi wan natte ko yari ngai di koina ngamjaba mana structurally soil layer ba outdated or ba system sigi makada yemo kari je ayamna crorepati ngakni majority ayam ba vote kari ba me anje manipur dagi wan te ba assam de yengera bengal de yengera khabar de yam pajan phongrabni crorepati asuk lepi out of total candidate masing asukta ado kari je maximum ko party ki so backup ka period to aduna de money na dominate away manipur de tam de money na dominate tore aduga chingdana muscle na tore muscle power dominates in the hills ko aduga valley de maru ina koi de money powers in dominate tore marmaduna especially money power dominate tore masi aduga muscle power na tore masi ngam thingba khara ktang orsu kokpa ngamna ba hadna akoina initiative ama lobagi wani aduga just like a magic wand mana structure the soil lerum ni na system the soil lerum ni na ekta puri apaba free and fair in the true sense of the term ado already have a claim they koi tawjudeb ado we will make our best efforts okay free and fair mikhal se pangthok tana dum lai hadna tumina election dona leibadi yaro yeng leibadi yaro maramodana masi thengna bam mathok tai mayambo hen aware hen ba hen motivate to ba inspire to mathok tai maramodana
civil koi senior citizens for society Manipur na hairiba decision ware basi lauraga Manipur gi tongan ba lup singbu pau phaunaraga lakadriba mikhal asida lakadriba state assembly gi mikhal asida khara do erbasu thengnaraga hairiba free and fair elections si pulap oina hong proktaraga su angama makai di masi pangtho horosi khara do erbasu mayamda influence torosi haibani adubu hojik lairiba election gi mong sidadi khoi tamna kogi NRK rom da sangsala kogi mamitari hana ka ki mi sing dum lepalitan ka bana trak mogi imu manungi mari matagi makoi mi sing dum makha sam do bogi mo musum mamitari kari habi oja NRK rom da layan khan bi bra oja sasan lak sake democracy dagi NRK rom da maning halen khan bi bra masi kogi democracy si democracy nga sa haja re mangda koi democracy di mamingi democracy ne ba mi hoji yengyo कोई MLA अमगी लेरिबा पेन अलाउंस कयाम यामगे मुई पेन अलाउंस की वांग मतलब पेट्रोल लीटर लिसिंग अम थाम द पी है असेंबली ने तवे मसी आई दी मीना हाइबनी को मसे नावाई दी यामम दे होजी दी यामे सिगुम मयाम तवस द MLA अमगी अधिकार सि द पीरी बसी तोलोप सिदा पीरीबा दगी मागी मचाक मथम मदई गाड़ी दगी करी दई तौरीबा मयाम सिदा अखोई स्वागी केंद्र पिखरबा सिदा पिखरबा सामना दा इम्फाल मनुंगी केंद्र सिंग याम पिएबा अदु खुंगंगी दी खरा थापी मसई द मोइना सिनरीबा मोइदा पीरीबा पैसा मयाम तौरी सिंगिना मोइना खले सोरात चटपा लुहोंबा चटपा द तौरीबा मयाम दु यावना हायरगदी यारो मोइदा चही मगी पीरीबा अखोई local area development the piriba paisa sina pajana niyom chumna toragadi kienda si langani hajari chai manga da aduna hairiba singji boina pula pasil lerga holen cheda thoni ama torani sumai sum tawna leragadi aikoi faraduna democracy gi mingda ko democracy haibase afaba mantra mo oirerga thabakti democracy oidaba masagi dictatorial loiba MLA amagi magi mangonda advice togna mi yaudaba ma mathanda ya pamna horen party mo honggerjo laibak miyam na yaradna yak somna hongani ta haiba miyam na dinataba masagi ai somni tu e harasu mai toba aduna bol lepning e ju prajan tham da man lepning ga lepa aduna wan sum lep khagadi magi pura achauba force ama mathanda chum oire eba gari ama bau leram duna gari manga tok lere mayum sis kaim ta leram duna dollar ma thon sum charakani do leiba ki seba ta seng na tori jala sorar phawbe khoi chat batal MLA lep ka do mayam si yeng matam da pala tara khak du ki paisa tha dreba babok cham yang kai thagal eba asi de koi ba haina rak dreba sigumba ikai khangdaba ki nature se masi ai koi mapan thu eba ji okay democracy dagi monarchy yaur khare monarchy dagi anarchy bhogi stage yaur to haveni adubu adubu hari mayam se tumina khangsin dona yengbadi yade marmadona kogi senior citizen for society Manipur ga loina na Manipur gi myamna how somina dona handaki matang sida di khara do rebasu semda horosi haveni on the note ngasi onadi manu honagi tharmse matang swaidar sinjarge ngasi gi tharmse da oja sadananda amadi oja sasan lebre don tharmse bathawa happy gi damakta ojani bo amukana thaka jok phondok chari appreciate your joining thank you Masin ngasi Manung honagi tharong ngasi edition se karam togi bage khoi khan birpu yagane khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birpu yagane ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rajnath signing out Kurumjari